Pozdravljeni na današnjem podcastu. Zopet je z nami Dan in nadaljujemo, kjer smo stali včeraj. We've been talking about how to get your prayers answered, Govorili smo o tem, kako dobimo odgovore na naše molitve, and I want to talk about salvation. in rad bi govoril danes o odrešenju. Salvation includes healing, Odrešenje vključuje ozdravljenje, deliverance, osvobojenje, preservation, ohranitev, safety, varnost, soundness, zdravje, dobro počutje, prosperity. prosperiteta. All of these are part of salvation. Vse to je del odrešitve. When Jesus died for you, Ko je Jezus umrl zate, he gave every single one of these to you. je dal vse, kar smo zdaj povedali, vključeno v paketu zate. If you are born again, Če si ponovno rojen, these already belong to you. ti vse to že pripada. You can receive any of these anytime you need to. Vse to lahko ti dobiš, prejmeš in to ob katerem koli trenutku, ko ti to potrebuješ. The reason Jesus gave you salvation Razlog, zakaj ti je Jezus dal odrešenje, is because he loves you. je zato, ker te ljubi. Salvation is a gift. Odrešenje je darilo. Love gives gifts asking nothing in return. Ljubezen da darilo in ne pričakuje ničesar nazaj. So everything in salvation is ours for free. In vse, kar je znotraj odrešenja, je naše in to zastonj. God wants it to be a gift to us In Bog hoče, da je to darilo za nas. so that it can be from him. Tako da to je od njega, iz njegovih rok. He doesn't want it to be something he owes us. In on ne noče, da bi mi imeli tak občutek, da nam je on neki dolžen. When we work, Ko delamo, we deserve to be paid. si zaslužimo plačo. But if you're given a gift, Če pa ti daš eno darilo, it's free of charge. pa je to popolnoma gratis. You don't have to earn it, Ne rabiš si ga zaslužiti and you don't have to pay it back. in ne rabiš ga vrniti, kakorkoli že. Everything in salvation is a free gift. Vse znotraj odrešenja je darilo, ki je zastonj. It's a demonstration of God's love for us. To je prikaz Božje ljubezni za nas. Grace is when we see God's love active in our life. Milost je, ko vidimo Božjo ljubezen, ki je aktivna v naših življenjih. You can have grace in your life Lahko imaš milost v svojem življenju, simply by knowing that God loves you. preprosto tako, da veš, da te Bog ljubi. God wants to demonstrate his love to you. Bog ti hoče pokazati svojo ljubezen. If you believe God loves you, Če ti verjameš, da te Bog ljubi, then you will see God's grace working in your life. potem boš videl Božjo milost, kako deluje v tvojem življenju. Thank you for joining us, Hvala, ker ste bili danes z nami and we'll talk to you more tomorrow. in več jutri.